Muthilili kana ni ndini wa kilungu cha amuka na twina mweni witu wa studio eta wa Daniel Chalo na nienda umuthocha au kethie na indi kuma butu yoselela unenania witu ndi uthocha studio ni cia Mutongoi TV. Asante. Mushaisi witu wa Mutongoi TV nienda ukukethia ngethi ya kioko ngethi ya Mungu otondu wewe mashito makwa ni reference Daniel Chalo wakabeba oisoni wona na nengiwe utakitali that is doctorate ko dinamba omani ya kweleta doctor. Wewe doctor? Yeah, already I have been given. Ni woseo. Na indi unene na witu muthenyani wa muthitu itho atu inene cia yulua itumisia akakuya ndwani na kuya makanisa kana the role of women. Kwa twambise babai. We mundu muka ni wiba. Ne asia yune kulu yasio muno. Ne kulu ya ile kwethia ye kulu kila mundu wonthe. Na we kanesa nundu alama tusiaisi ni mailete kumanya mundu mukanu. Nundu mundu mukati second aunt. Na mundu muka subordinate. Actually biblically na mwikala nilia ni witu. Kila kibo no roles sikitete kwani. Kwa mundu muka in fact kwesi yetu elesio aileitwa inya wa kila mundu. Inya wa kila mundu. Nundu uyolote the gwene mundu muka yulua society. Na tiyo society yeyoka dhini wa makanisa. Wadhiwe they are 3/4. Na kanisa naka. Nundu na ikei na ilame bukanisani ando alame thea maijali muno masirai mamuthukumi wa Ngai with ya noaka ono kethukezi ilame thini wa society with ya mundu muka actually thea MC wa kila mundu wonthe nundu mbeza cia mundu umeno toma kwita mundu makaima kanyechei na niweze kuimutu na niweze kuikindu kejo ko mundu muka in other words ni nya wa onthe alame tha biblically na ototwa divine kila kindu chionde pate mundu muka mwini omweni asia pai ndwesa kuiwa bandu bekuwe wakana thini wa nyumba pate mundu muka ko nenda kwasia kumu divine in a simple term kana mundu muka ninya wa onthe no seo tuwe kwa kana mundu muka ninya wa onthe nienda ndiesika neni kwitha ili kana ya applicable pe iwango cia aka University mabinda maingi probably amone maambiusi ya Biblia ila mewa mundu mukewa ni moyo mubuthu amone mamutwe kithasia bathei kewodia kikalika ukethia mamutwe kithia bathei nundu wakulea kusoma context ya kila Paulo wanena yulu wacho nundu anena ni kana mundu ume ndakatumie force yonthe kwa mundu muka na kumutumia naye actually Paulo amena mundu muka aitumiwa naye nicho icie ni moyo mubuthu indi nienda kunena thini wa society kana thini wa community yonthe andu onthe mundu muka role yake ti limited na nicho no ni masia what men can do they can also woman can do better which is true nienda kunenga ongelekanyo yako mwene ithe itwetiwe tene muno na gudu twasia itwe twikenda na nienda ku imagine taeka inyako yo wakuye kila kithiwa ithe yakwa ndale otwana atwa kibeti kingi katu frustrate lakini kibeti kiu cha tusomethisie ni chatiwa kichoka kina ciana kenda kibeti cha tusomethisie nginya twasoma na kitu somethia na ibalwa nundu ke kisomo muno cha utaki gutu ini kikathiki utete kiutete kana twithia na mutu mutimo kate wa kila muthenya na twicio kaingi twithia na fees wa ku the school na cha thina muno kimantha undu ciana ici cionthe ciekenda na twitha ithionze itona kwithia na maisha na nicho na cia vinya wa mundu mukati limited na bai mundu wa ile kwasia mundu muka pe undu teka ai unless they like to meet in inferiority complex ndikwenda kuona we kiwango kingi na nicho na cia au meangi ni menda utwa akala matia so muno no they fear the challenge of a woman na ilangwa cia ni makia ku challenge wa ni mundu muka nundu mundu muka nengetwe binya mwingi muno nengai nundu mundu ume ni wa Mawia na me Mawia
na makomania nyumba withia mundu mukosu ni wabiobesia mundu usu kewo ni wende na Mawia na ni wende na ethia mwana ni wosa mwana onje ku we cannot limit our women twito no mathesia matuike mai maana thini wa society mundu muka anengwa backup oila moro onanduka munenge mbesa mbingi mundu muka anengwa moro na ume nienda mewe nundu ni mundu ume kati wamu kana mundu muka wa munenga oila tumita moro support twela opate kindu kinene kumuya ni wikite nesa nutona mundu muka ne kama mundu manene muno ko mundu muka na limit ya bala wa ilobika ai lord tambia akathi na inengwa mwanyo sinundu ni mundu nundu ngainwese wasoma nthini wa mwambelelio kiluchambe itina wa umbi wa ngai pa mweso muso wa monza wa muso wa communicalia ngai asia na amathima mundu ume na mundu muka ko we are equally blessed by God both men and women na role ila sipo ito na kuanya mundu ume na mundu muka no role ya kwithia umone ne head wa family no longer the mother of the family actually ila Adamu ombiwe Eva aisye ni winya wa onze alame yulwanzi ile kumaanisha mundu mukanda ilo limitiwa thini wa mundu alotonda kwika ila katutu sioketina bawasia mundu muka mundu ume niwe withae chongo nitwisike uona Biblia ni wetete tu lakini ve mabinda ibitokana yuniwese nienda kusungia ne kulio tricky na ne kulio seono nienda ukutavya pride netono tuma chongo chona takionga meteke choka lakini pate ngingo kiyungama na functions ya ngingo ukesilia muno with their spinal cord iselete hapo ne kambata ika coordinate ne ka kwata nyamwe na chongo you nundu wa ila ula u African ila culture twethi ya umaitu kithio ando ingi ni mosie kwithia wechiongo takuhumiliate mundu muka kana kumunyivia kana kumumeki kana highlight kwithia esabodi tita kindu tita pepa and wailo purchase kana wailo nena kindu chochote na nicho wewe na guya wapindithia mundu muka wapindithia sindu mbingi muno tesi nundu mundu muka kilego chake ki function ya muno na kithu kuma mitukange muno tio ndo muna mundu ume a focus ya ndumwe lakini wale kwithe ndesio multitask wa muongela wake ni wako uonathi lakini mundu muka ai no mulonzele umutetetu no kwelesiana na no isaukila uyu kakome kitandani cha mundu ucio uthoko yu you know sometimes try later kumanya kana mundu muka ethia ni actually mapinda maingi tumwita ngingo lakini ukesa hesabu ya mundu muka with their aumiwe pandu so secure na niendo usisi nesa nundu Biblia yasia aumiwe waune ko paike ndugo sobe yawa muno tawa na nienda America na methugesie mama nekana akamo ona kwithia ni momutwe ndio mani sakana maile kwikala me abinyanisi kana me kalilwe mutwe ubindwa wane ngingo pala ngingo ekwenda osishe ne bosi asha na indi twenda o divine mundu mukamuno wimana kana aumiwe pandu very secure nundu mbauni with ya more konze on a minded security enough ile kumaanisha kana mundu mukanda ile tukuvinyaniwa ailonengwa security ni mundu ume na mundu ume musubu ya muno na ayeka kwithia nundu ni mutwe nundu nda yesi on the sea onenge mundu muka kokuleo kunenga nda yani with wasiana nwe mume wake yisindu ingi sia stress sia obine ya nikana mundu muka kwiwe it is not part of what God intended nundu mubango wa ngai ombie muthethe sia omwailete na nicho na sia mutwe uthio kagwa nengingo na spinal cord na information yonzela yesilete ya bumongo yamba achila bala pengingo isambara jone isambara ndikana inenga ne sinki nonzeni wa akili so kwa mubwa no si wa chiongo ne kuona nyakana mundu mukano ku support it mundu mukano ku feed na information ila reliable na no kuona sia danger sila sievo if you allow her and then no munenga mwanya wa anen kwa disitu ambia you roles sia aka ba community kana ni kanisani
Nundu community no ye form ya kanisa. Actually kanisa e form ya one community. Na ilangu nenga wa doctorate, inezi ni nengo ya divinity. Nundu ni ya word. Ukitao nengo nundu wa weolote eze timu nene. Lakini na ya ndigitwa doctorate on public service. Na manakumbe ne pastor. Nina wajibu wandu ala me around. Ko ela tu kwethe atu inena ndini wa kunena nya yulu wa role ya ndini wa Mundu Muka. Ndini wa community ne kanisa. We narrow it actually within a community no yo kanisa. Yo kanisa. Ne kana wethe at least you need to achipwanga maundu manene alama meka wa Mundu Muka. Aya, tuambise ndivu tuelese ndi roles isu. Udumwe ila nambeshe kunena. Naishi kana roles ya Mundu Muka Limited. Na ila ngwasha Limited ni neno nundu ila Mundu Muka gutweka ni ngingo kanondu mamweta nundu nyenona ile gwetwa wao. Nundu wa nebo wa umiwe na ngingo yo mabende maingi muno. Lakini nienda kwa soma bende asu nona ni the functions of holding the head. Uloto ni wako kwati ya kiongo. Na roles ya Mundu Muka ni wa community. Eka kithio. Nyundu bekila kithio cha obinye yaka. Cha kuona Mundu Muka ndatona. Ukethia utuyazie uyosu ekwa ni wa mundu ume. Nienda kwa sia roles ya Mundu Muka equals the roles of a man. Then wa community. Abe yela yisilia ya Mundu Muka ni wa ikoni. Utonyo wetata yulu wa kinduchu. Ni nenga nengelekanyo na kwa mwene. Yula na muka kwacha kibeti kwa kiti ya muki. Nundu ni deputy principal of Baptist school. Na ila cha muka mundu ume mwe. Nundu ni otielwa. Nundu cha muka tena. Nusi asio Mundu Muka ila wa muka. Na nuendete weyane ethiane muthukumi. We aile kobe wa yikoni kana wa ilo modify. Yiko ni kana twike yake sasa. Ni kana withio no tona kwa muka. Ethiane we ethiane wathi. Okay so bise chine kukwati ongazi kwadi ko ya munene. Na yitu itona ukune ya Mundu Muka yikoni. Andu aswila makone ya Mundu Muka yikoni. Mama kone ya yikoni nundu my housewife. Na Mundu Muka ndo sawatene. Tawe na wionge waile kweka. Tonya otevya. Ni waothiu kao bau musie. Au mabwethi mundani. Au mamundani ayoke ikone auwe. But still leu nienda kunena nasie ni fellowship. Lithi ayinene muno. Na ethi ape mundu na nena yulu wake wina role nene. Nundu wanatuma uya ninge tuima saa 10 kana saa 11. Jitu atani siani na giveti ulobika amusinicho. Na pateo lasimithwe. Na pateo binyewa. Mundu Muka ni wese kana nyumba yake yeta wa pamwe ila meoya pamwe. Na yiko ni ndaenda kwa usukumwa. Yiko ni aenda nundu nukwewe ena responsibility. Ya family yake. Ila kuna nuni asia kuolotu siya yesia. Nina ndiasia kana sienduila sieta edhina maisha ni ma family. Nila siendu siya tuwe kanista siya lasima. Ilo oskuma siendu cha lasima. Nutrona kuona mkepeti cha kutakia uko resist. Lakini tiwa kwa role ya Mundu Muka yikone ni from a willing heart. Wamwene akewa. Na their responsibility ni mbingi tonto na nena siya modhukumi. Ala tuina mo. Let us allow no toilet kwetikila nesa. Kana nundu ibetisitu no mundu. Na no aumete weyani. Tuyailete kwa siya mundu nge waile kwa uwa. Indi ni nenu ndi asya kana Mundu Muka ni wendete liu wake okiwa ni muume wake. Na akiwa na moko make eka responsibility kuingiba. Na Mundu Muka kwithia eikoni lithia womwene ayewe ni responsibility yake. And willingly aise obisi anu make chao leu na imayate lakini ndaka kuniwa mesuma atuike bandu bake ni ikoni. Pe notion ya aka
tita maili tone wa kisomo iko na aume na school nye na ila twasoma nini sina mwe lakini still na kina wanaka na ndiye maingasa kileko chakwa kumanya kanani na ilete kwekia biti nikana ni makwate lakini wananikete biti yu uyethe ya mundu mukano uende na kweka nesa mbe wa aume na kuunenda kunena nala mona katita mailo soma na nita maili to dhimwa withie nditi yana kweae kiwila mundu lotele manga obyo ona nukwikwa uthuku na ethi aena wia wakilotese na yunuisi nitie nakwea au mengi ni makite akalasom ni kananda kese otagwa point na anda kese oneka umundu muka embe wacho wake. But I want to say na nienda unena wazi kana mundu muka nimwisi mapinda maingi tuigwa tu ngone mwaitu ni aseni wewe tekithio mu several nundu kana ka mundu muka kethi yake connected mnona asi nundu onaka atwawa with ya no ke ya mume no imana ningwenda kuikuona mwaitu kana ningwenda kuikuona nau ndajini wisikana ka the ando aka empower you know ni kamwile tukamwe na kamwile tuka kwa nenda okay kia binya na mostly vinyola within wanthino nikisomo nikana kasome na nake yewenda ika masters wenda ika PhD na tiku kia kale kwako hai nienda nikana muthenyola ketwawa with the already ni independent kena source ya mbesa na kena source ya kutono kuungamia musi wacha wako nange mundu tio wenda au twaitwe ni mundu akawa ukethia yo na provide ya ndandu tono weteli na ndatona kuika mundu ala mekika na kwa mundu mukanda ilo thimi wa kisomo kisomo pala kipika wani mundu ume ona ake mundu mukailo bikaba pau na nenu ni kana twambio salicha metho mabinda ni mali okumuno na bai mundu wandi kuona kwilo no kieba mutongo TV unaambie etwa CV dia wade wa doctorate then wa public service undula wosenyi na newe nete CV na ndiete all my documents si kuona nyondo nevo komete na kisomo kila ni somete na pana yoaka na mama neti were the same na yuni yongo enda kwasia kana ka mundu muka nikailo soma na nikailo nengwa equal education na muno pala kapika kanengo nikana ke size yana kwako kana kaukethe ke independence nundu mapinda maingi undu ona ibeti mbingi ona shumale tenza ibwa ata sieke kaha tasisi bwa utanu manu pai mundu muka manu lakini with the pressure ilo kunengwa nundu no yetia mbesa itagwe nai na yakangutabya mbesa sia mundu umesieke nene kingi muno lakini as long as ni wasomie na financially we stable ni laisi muno kwika maundu maingi muno we na mume wako nundu waumye silingi umana akeno kumya ile na si akoma na itu eka itatu kwa mundu muka ailonengwa kisomo kingi na nda ilo limiti wa kisomo wekaneza wati ni ngewa ya ilovia nukite ba ni withia peilande twandu matumia besa cia mundu muka ni cia mundu muka na cia mundu ume ni situ puwa ilo tanata muthenya umwe nikana nenganigerekari na tulikania diambililia kanisa wa Machakos Family Chapel nitwasangie mbesa na twasanga imbesa cia mbothi ya mundu ume na yundia inenena nundu already kanisa ni heo na mundu ni wasemba na imbesa na amina usemba na imbesa nundu ni neze kibeti chakwa kimbesa na ndiye na kia ni wesithayo wako guonthe we kanisani ngobe thingili maana atatu nenda wike hesabu ya ngili maana atatu na kibeti chakwa cha mbea ni ngukobethia nikanoka tethie we wangai nenda wike hesabu taeka na imu koloni kwake ukethia ni mubini ya nisia pusasi on the financially na ambidia we wakwa ni umukome
Uwiona to leo resist nundu ena kisomo chake wasomethiwe na sie marketing na musomethisi na ena mbeza siake ile othukuma undula ngwenda kunena nienda kwa asiati ila na mwitisie mbeza isu ni na manyia na kitaokoba ne kana nive mundu ya isa utunga mbeza ila wakuiye with the already kiwanza che kanisa kina thina na thoa yana amwete yamba andikana na kanisa nundu tinye kanisa kanisa ni body ya ina board of governors leadership ne kanisa timusi ni independent na twandikana kanati kamwe ba nundu ni mbesa sia na nienda mwithukisia na musiese witu angele wondu ngunena nundu ila kibeti chakwa che umishembeza isu chanenga ona kubikono mundu ne gwandie sibe isilibu yako yeje ona ongelombeza ndi mana nundu I over trusted nundu mbeza siake ilengete family mbeza siake ina yekite ukethia ni sia raksari of which ndi mubata kwewa utanu wa yuti yake nenda kunena na asiati ethia tukethia na wewe nonthini wa mbesa na tukakilia satani umunene wita wa mbesa vinya then tukethia na maundu maingi muno twikite ta family nundu na kuya probably I over trusted her but I think onane mwikiye muno suwenu na mwikiye nundu mbesa siake ni sia family na sia kwa ni sia family mutheno mo nitaendie kuangali ni nake na wewe ambeza sia kwa sisi akwama wewe asivo twambio saile sia yake to ambe akangukobi ndiko na akangukobi sia kazi ndaza ukobethania sia ukobi ni sawa bayundu nangena nonye mwene ne lonzwe cha umalinde koteo yako there give it no jambe tikile onajokila kina jotio chako so you mampina maingi langu ye inferiority complex ola kwewa nitawailo kasa mundu titawaile kwithia stable financially nitawailo kama ukameomine kwa mundu muka neona ile to nengo libadi ya mbesa ukethia mbesa siake onake no kuiwa no thukumie na ai participate in the wa mundu ma family ukethia no kuiwa ndakite tobi nyewa nundu kindu kyombe cha lasima kithia yake kisio issue ya mundu ume kwithia ekangutabye kindu Biblia yetweta breadwinner na ndikwenda mundu ume efanye kana mundu mukani wa ile kwithia breadwinner then wa family ethia we asia we mutwe na niwe mutongo wa musie willingly waile kwamba umanakana you are the breadwinner nundu mundu muka aika agosukuma bala bekata waemelelwa ta mundu ume nusi kangu nenga kelani kange I have a history miaka ya ondu yendete ni wewe thiana na ke waweli muthonomwe ni nalete kuikwa kamusimu no na kibeti chakwa chiambia nusi mundu no kusa na nabutwa we na nabutwa we nusi mundu ume atembeze bwa ethi abwa na moya kithekani nundu kangu tabiugo mundu ume ndamanye unengo handouts ani kumunengo mundu mulo original lakini kuyala mendete handouts muno kama tengea timitengea na ini ukone onota namba kwende anoke waitu usio kabubu pe aume withia nundu kibeti chako iki uthukuma mundu musunda kaiba nyumba etha mayikala musika na nyumba niyo mundu musunda kaiba school fees mundu musona ndese muisaki lakini niwe chongo niwe head wa family mayita head wa family nditi iko support mundu usiu wa ilo deal nake ata nikenda tusioke bayoke wa niwe si mundu usiu ilo sto malikano make muno ni ndio tabia kalaka kelwa indi nikana nuke mbe mundu usiu mthembosu na wewe kila kiutuma ndenda kuikwaka musi nundu dina mbesa na ndikuwa kana kibeti cha ile kata cha ile te kuthikwaka niwa na ile te kwithia nimbe na inziumu na yu chambia mbesa hiyo ni national sito itikila twambe kuikwaka na ile ati yaka kasumba nundu mundu no kwiya kana mundu agethia na chathi musi mwandu moka makali kaba na ngwanisi ya mitungi yonde nda twa ina drum na drabi kamushe ayambia drum nesu na mbesa nesu wombethie mabali kana wombe mabali we na ndo ala meomba na athi na nomba mabali muno methena moza nomba mabali ngili 3 na nomba ai muito ibindane yu our last born
netwa ni shukuru na ke oselela bala na bikisi nundu na mina kombithia mabali ni wanenga ila tumeta amoro tip financial support na nenga moro ndia kwa niwa ndailete kweko kitumi nundu na ile ithwa na ilo lead thini wa kila kindu chombe thini wa family yako na mundu ume olo original ndaile kutengemea kunengwa ailienzi nicho mengi maisa mbeza cia thabu kipeti nikinu sukumie ndwenda uthukuma kithiki komana na mundu lingi baya yu kifali kinengwa mbeza ki supportwa malilikano maye aliukamacho na nundu kithiti kila ciana ikomu uyethi ya kila kipeti ni cha pitia chali kama isio ni munene muno wanai nundu kina mundu wa ukisupport kina mundu wa kuungameti na wacho na mundu usu ukwitia mbesa mundu muka nienda unene nake ni mutabye kana ama nekana as the tawe mutongo wa musiusu ndailo tengemea mundu muka with you nitawa ilo provide kila kindu chonde na ila twakie nyumbesu na whether ni nguru pe kaindo kateka sio na dusim pastors tuingwa pay slip ona ni ngungangana muno tu pay slip but I believe the nailo make tent making ila ita tent making ngwisa kutabia tumoto tungeneka na you whether ayosa kwa ART ni tene oza TV au ni sustain nyumba whether ona nilie nyumba ndisisia movie still ne wa pekindu nthini wakwa nundu we wedie kikosekanite ona kawe kunika na mume wake ndakakwatwa stress na ne yanga imutho no mwe enda kibetiki yakwa ni chake ya nyumba neinye na nundu jani support yela nda yewani nikana mutho no mwe biawa metho imacho na nasianga aka nyumba yula tione na unitali nikitalila yo nundu wetu ina celebration ya my award na kia yuni na kwake yeyala na mutabia kiala kiambe ni floor yambe na yakeli na yakatatu ni okone yakela cha mabati kitumi nundu newa na ilete kwithia nenye nembe na nailete omunenga mpack up with the ndo stwango na ndo nama na ndo bini wokethia a west quest ndine wa finance na ilo omunenga relief na ndithio thukuma na icho na stwango yewethia no mpaka ni yuyan nikana nithi kibeti yakwa kiunenga kila kindu chonde nailo manenga pamwe na ciana ciakwa nailo mu support muno nthini wa maundu ma mbesa na mundu ume o mutengea mundu ume wa mania kwithio takana ni muka ni musinde muno ucio mundu ume musinde muno DC ethia hata kwake na ndekindu ukunengani DC aswani yakibeti kiuma si mbesa pa pauota kumya na nasia mundu ume osu wikale tu witelemya nyumba aile kwamuka akamanyakana ena we wa utethia na mostly wa kuungama na family yake na family yambe ya na mundu muka ko ndi support yao meazuma unengwa mbesa mailinzi peka disini ketata nuwithi asa ingi ila yuwethi ya mundu muka niwo ukushughulikia maundu asuo nthini wa family mundu mosunu tende ya kuona nitabeki buthia ni yani ndwithia nuko ilo twasela we ukunengane nukuiwa maundu mema seo lakini nundu kibeti cha lika kwika 1 2 3 ndona indi konithanie kiata mbona itango buthua cha yu andu taswa ile kana mata nundu nwithia mundu sumbe ona nde uprovide lakini nukuona nukubuthua iriwesi ila mundu me wethia musinde expressions yake ni sisi imwe na mundu mukandethia aikubuthia ilo kwika maundu mamushi lilikana kana na isie onepa islipu yake beti ndimese ona ndimukula cia wosa mbese ndi nundu number 1 besa siakwa na siake sionthe siailethwa na mungu emwe mbisu emwe pala twa ile kwikia na yo mbisu ni kwaka musi witu na ku make sure kana imbesa siethio kabau ko mundu ume oyo aile kumanya ikibeti ni chake na manya kibeti ni chake ayitikila kana ki chake ona siombesa no siake na yeka ukwatwa ni nzebesu ya kuona to bothua kibeti mundu mukaguo nthe itethia family yake atetha ciana ngo yake zonze
na ona pandu mundu ume kusindwa na ni asiala twetwe ni tuonete 3/4 ya family mbingi aka ni matata ako kwaka musiusu muno meki ya biti muno ni kana musiusu ndukabaluke ko mundu ume ile okumanya nesa kana mundu mukono ndu wa mutwaiye na nikibeti kyake ila kikumya kindu ni kana kithowe kindu nyumba ndithi ayimi no kubuthwa usini mwewele na nitumawasia twithi yake lekoni kwake tutetwagu nituokengani wigengwa no satani nikano kwa tikinene musikwako lakini yuka ile kumanya kana mundu muka eiku kuondu otayo wa musi wake na no uo kwaka na wewe party ya musi ninge wa mweti yo musi ndo atwikie party yake nundu biblia ndia sia ala yobo kwataniti ne yasia nikindu kimu so ndo ile kukwatwa nikamuthemba kauka kuiwa tawo obuthwa ni mukau ni ati ni we na mbesa na ndiko ya umema ala coward maibata na kwenda utwa andu asu aso nundu meona ni meikalilo kwani we kalilo ata niwe sela we saigwa mundu bo meokwewa ni we kalilo ni muka fiuka sisi me maundu mekite manene muno nandu andu ala menza ni me resist mwekala nilie wo wandu na wako nena bamwe pai mundu muka we kalila mundu ume ayi no we fanya kana we mwekalile na woti kwekalilo ni mwekala nilie wako ekala muyendana muinena muyewana na no sine siye ando ingi mayende te family si yewana nundu ni chowi wa mainena azia kana mundu ume wenu kate nundu mwekalile ni muka yiko kwekalilo ni muka na kona nienda kwethia na family na ndiaso ya kutinda ndinwa tutiali to amana ba obyo mbese yusi ya chino ni kuwasukale na mukate na ndivino at my raksari ndivyo ekalonesa pamuna family na jeju kinywa ni kila mundu iko aume muyege kuwa akamenyu tame omubuthia nundu wa kungamana musi eka kila mundu mukaweka eke na munenge freedom of that be andu ange withia ai nundu mundu eli ni meuthukuma paka umila wasia wai okay mundu ume na ume aguo kana mundu muka na sana lakini sana siuma kwa ume ndewe yani nyanga iva renti aiva school fees na twasi okindu kingi kuwe ukamanya kila ciana ciikwikia na kila ciuya right na ndwethi ya saingi nundu pebinya muno mundu me atembete ukulilikana tita besukuma akathoa akaithoe manyanya ndwethi ya saingi akaima binyiki kiepio nundu watu ndu tutu nini nundu no nginyai ndono kindu kisio ndathoa utonyo werata yulua kuana majukumu ma family ela kula with ya unique support muse wakwa niko support mutumio nika kuiko nikenda aende kuana majukumu kwitha kwili ara you niwe say baby ndatwa twaina issue ya mwana Uganda Makele University na where the mundu la ina payslip ndiko ye pastor singwa payslip na nina ndiye vengi ne they are the most risky and mostly even done ya corona no maganiza mabingwa that is the end of them which the notion calculate your kailu you need to have responsibility pa because and where they now you no see no ndo we ka wana ndo mekwelea na ndo mendo na ndo me unena nya nikana kila mundu ethe comfortable with ye ba you momo binye na we kale twenzi twanena ndio twasia ndo ndo na payslip na mbeza siya kweba Makele ne mbinge mtu aiba mbesa mpinge muno ambia yu nye ngatumia payslip ya kwa kosaron na maundu alangi on the manumba ni mako ekase onaethia ukwata asilingile na mwana akwa nengwe kota nundu mwana one witu na ni wailete kwekata kusoma kuwa na responsibility ya ile kwithia yipo kwa andu mekwiwana na andu mendo na andu matona okula nyai yo tuyekata pamwe mwisi ila andu mekalanzi na makula nyama mapatala me musiko ni matona okona okewa masiai nye kendi na payslip nye no salon ndo mane dina kendo kengi ne baloni na musala ewanyiba na gundu yebe numba no yika maundu ala manumba na it was not difficult to me nundu already nituigwanete na asia ethia ni mbinewe we so kono ani achipin nundu already ni munengie support ya kwasia kana we all have responsibility of our family ko ethia ando ni mekwiwana na no manena ni obamwe makona mapata ala menamo na mawito ala makoma nete namo tafadhali andu asu
muno mailo kunengo mwanya wa kunena niyo bamwe na mayana instead ya mundu umwe abinyaniwe na nienda ukutabya nyego supermarket kuthowa sukuma na kuthowa manyanya na kuthowa mutu kwa kuithina na ilo kuthowa na ndiye no chemusi tio na muthu musia ona ethia ni wokwete wiyosu nundu tupaipata wako binyania twaile either too flexible to one another nienda utae agomeala atundu witha we asite muka kibeti chakwa na nduma na ume asuni mama enda maiti ai nyeno nakie ai nyeno ni thoye ngale na baikendo wiki baikendo chake nenda umatae nuisibe mundu witu asie pe ndu withi amena family nene na ndu withi asiana bingi si maskulu na kana kuno kasomie na ndu asie mundu andikiwe o musala munini ukethia uyu bikia uyu bikia ba kuyanisa mabata asuonde lakini mundu ndena kileko chai pe extra mile wailite kuthi achieve sindu susionde mundu tosu ailota wata undu mwambe na mbili na kwasia kana mukate wa kila muthenya ni wa mundu ume no breadwinner actually language yake sungi sinto na unkuetata no wailo provide no waile either asia yewe na timu ekalile wangai mundu ume atethwe nundu ila wombiwe ni ngai mundu ume ombiwe enotonye ugonze nundu ngai yaise tumbe mundu na gitutie kitu na gitutie kya ngai kyambie muthenya wa mbe wa keli wa gatatu ombite aende na kumbania pala mundu eikala kielo kya ngai kyekiu na nundu wiki buthia muno ethia mundu ume no tona kwikala masaa 28 aili mana ayuma soko kuthie lengi ni kana ainywa tuchali aithi kunenga na tu story kana kumwethia ili mana nundu mundu ume niwo waile ethia embe thini wa maundu ma family na niwo waile otethia family yake ambisia na muka nundu muka ungu wake tondu tuneni na ethia mundu ungu wakuye maanisha wina responsibility ta mundu ume ya kutethia family yako nundu ume wambe nienda kwasia mundu ume ola wikalanzi aketela ayeterwe ni mundu muka usini mundu mwe musinde muno na mundu ume wailite kwa muchamallikano make nundu siana no siku ya na ikwene we mutengea ndu weka siana no andu ala mebo utuino makwene na muthenya mo kasia no wothua no kethukisia siana mbingi aume nyune nete nenyu with ya ikuneno bo wethewo sinena ubo wa mathina ala inya wapitile aimaya na meneno nundu niwe kalile nthi na wale ya claim ila responsibility yaku ta mutwe wa musyosu na ta mutongo wa musyosu mundu ume ndwa ile kuya leu otese bala umi nyenda ukotabyo nicho mwisa asi athabu nundu kibetikie cha wanikino ila kiyothi ukoma na mundu ume ongi kinenga nundu mwikomo wethini ningina mwikomo wethini na nene tu out of experience nenge nyageno ya ukoma community tio mpaka wethi okomanite ya maundu maingi na maundu ala pastor tukoma na ana mwe kanisani wethuki yasioke na kana ingi maumbula kamwethuki cia ni wikie nae na yakie nae nundu wa mume wake ndenda ku take responsibility ta mundu ume no yesi ya ni wabika bandu oso ni mundu ume ongi nawe mundu ume nicho nakwea ukaisa asia thabu ethia wa maniye kwisa mundu mukayetete nawe ndwe sa kwete nienda wa mukenika no reclaim position yaku mwene ta mundu ume wina moko wina metho wina mau ti lasma wobe tai nikana withie withukuma aume ala aume di umwambe nesi eta wethe yakwa aenda uthukuma ibalua na bandu bakwe bambesa yebwa matuma mandilo na yuke na mukamegwite moyo nundu already nukwenda kwithia newe breadwinner matuma mandilo ndiye zikana sinu twa mwethe otamesa asiye meva matuma methe ameme umeoneyo mwingi muno wa mina umayo ne ukaiti na wawe wetha no ne waba kongingo bugonde Kodi ngwasia yu mundu kama kaita matuma mandilo makane yanu makamba ya adhabu kute ko ya adhabu no kethia
au metua mkia tafadhali tunabinya mwingi wa otethia nundu no twenze nthi tukakwatwa mukate wa muthenosu no twandikwe kibalua ti lazima wethia yebo muthia mwai kwikala nthi masaa 12 ni mabitio manene muno nundu masaa ma muthenya ni 12 na pai mundu mbia ethia umeama mukokoteni ni maguzasia we yu mutenge o wili nomba ukaetea wani wa muthemba we baba masiai ukwethia mundu nu na family na ona so musomu na te musomu withie sakuwa Mawia mundu muyai ndwikie o kibanda bai tutemboka aketikila mundu muyai uka akaingi ni mavitite ala ukeso bingwa matubi ukebikisia kama inena wewe mundu asia nina mwiye twambisiki ndekwenda natonya nundu achao ento kwinenga kilasi kina nyetita ni ko yu mundu rosu na ilega na gera jini wesi mundu suwe mwaka ngaina matethi nundu akitiyo twa musyosu na twa musyosu ayethia mutenge wa ukuswa kibeti kimwe nicho cha muno ela jabangio wanga mundu ome chawa leu na chawa leu mayaguanze na maithambia meiyo na kyo mundu ome ayuka kwata mabia ashija nayo kuwe kanae mabio amanya kanae kuwe na yete kinene ikulia leumie bana bayumo na yete we mundu ume umbethukisye nonzia yesi nienda ukuya mwekalo wa mundu mundu ume ula original maisha make ti mautethio maisha make ni makwete mukate numba na nutrona ethia umeala makuza cia mukokoteni ba mundu sinu gwetikila ukusia mukokoteni na yebwa 50 na isio kaingia yebwa 50 ai kwa shilingi 50 malaeli cia bikachao kili ana yima ana mutu aisio kaingia yebwa 50 yenge baye ana mboka mundu ume usu ni mundu ume kutewe wobetetai na we washtare na ukai kala numba nikana wetele mukau akuwetele umnumba na yone kana wewe mubuthi nuwo tatabawe nundu kibuthia cha kuchumete isi kibeti na kiko kaisi anane na kibeti kipindia nundu ni wake twaiye kisi we mundu wa mana pio jikasa mwanaume ambaye umeumbwa na kama mwanaume eka kwekala thalusu wa kunenga wa handouts na kwekala uko kaitia mukauleu na ndio manzete oleu wole umieba no wekula sia liwo wa umapa waile kwethia ne wetie liuni kana wekiwa niwe sinye ni believe yao ethia ni ngwenda oya nesa na ilo mantha leu mwingi pio ngaweki anthini wa kaba decision ila sikawa na ndi believe ya kana na ilo kulwa no nabona ai nundu ene etie leu na ilo kulwa kowe mwane leu ethe witu nundu leu ejao wivo na kwa na kulwa ndiwe moyo ila nona makasite maite liwula ni manthio ni wa moyo mwingi mo ukethia ni wite ngo yakwa yina mugo nundu already family yakwa ni yese ni munambo wenda kushima no kaete sianzima kila mundu ume ailethia abwa mushimi nundu aile kumala kwa cha kiyoko ilombetiye bani ni manyina na ile ukabate na ne panga ne sata mundu ume ni kana numale nambe kwika wiola na ile nitethasya na wiola ndethasya mo ntewosu wa utana with nasio kana iwe ni comfortable nundu na tethia we ko mundu ume wa ile kumala ta mushimi no ithinziema na wathinziema uisio kana sianziema unless with the waiwe uimantha na mukauga kaelewa lakini ethia wetela akathike baluani no yuko imwe paukie baluani mbeza ila wakwata nuenda cia sikara angina no meta cio cioke na nangi no meta cio pocket mukau we mwetie imbesa umisiba nuwe wa ilo munenga pocket it is your responsibility to take care of your family ta mundu ume tikwe kalamana amukaiya ume kibuthia kila mubudwa mwebudwa nundu wa mwekalile wotengea mundu te palawe wekalilo imutumba nomba ndio kuuma ni kuyati we mundu ume ekaikala maisha suma utethe naindi kwa nenga musia utawa muthia kwa ume na kwa kai nundu twende na umina nundu wa masa naindi tina nuitha ndu tutabia mundu undu kwenda ukwata ba na mundu alangi owika kwa mbo tunenga yu utawa muthia kwa andu onthe nienda nundu
actually topic ila yenene ye mundu muka. Ye mundu muka. Na mundu muka te isi ne mushi waonze. Na twane na twasia mundu muka kwetekela bandu wonze. Na twasia ti limited ndini wa kisomo. Na ti muthime yolo mundu ala wa ile kweka ndini wa family na ndini wa community. Nundu ne mundu na mundu ume ne mundu. Undu rangwenda kunena kwa both sex, that is female and male. Mundu muka na mundu ume. Ilanga iwendie kwithia na mundu wina kitutia chake. Undu wambe ngai ambisi na kumbani bala mundu ekata euka kwekala. Na itina aomba mundu ume amusisia aisetio seo mundu ekalecha eweka nuku mumbe amutethesia wailete kwekata mumwailete na akene mundu muka. You nenda kunena ne nyumwele na undu ngwenda unena ne nyumwele mundu ume nene siniwe nyumbani tiela watu ana na niwesi wete mundu muka nyumba kwa kukuma bandu bangi no mubaka withe nyumbani tie mabata onde ma mundu muka nundu mundu muka nuku sia yasiana mundu muka nuku kunengethia ndaya ila wa mutu anundu mundu te muka ndendaya ona banini nundu andu mamona ata mundu musinde nienda umane mundu ume ndubuthetwe ni mukau. That is the cutting point. Nundu ni wakwetekilile na etikila uthama ko oka kwekala naku na mundu mukosu ila wathamie akuonisye kana ni watanisya na andu mo na ni woka ulumania naku mundu mukosu ndo atwa ya asye imaku mundu mukosu ndo atwa ya community kana ndo ala menza mundu mukosu ndo amutwa ethie wa nitawe ngombo yaku kama undu onze mundu ume wina role na ni utapio ne saingi na ndio tongelela. You are the breadwinner of your family. Na ku mundu mukandu kolwe kana we mutethesia na mutethesia la musionu lo tethesia we wake willingly ate olasimithwa na ate ukinyiwanthi ethia we musomu kwe mukau kwa kwe mwemeu isindi yokuya kana ni wabetuka yikuya mwemeu ni mwekeku muno nundu ni waunengie mwanya ni kana withie we independent kana withie we no thasi wake mbesa withie nutona kwithia na mbesa siaku na nutona ethia na we waku isindi yokuya mbesa siaku ni wambe yothio riot nasio kana itwike sia chama na hiyo ndo sikweka musi shaile kwithia wisi mbesa siaku hondu mbesa sia mundu ume na sio siake ni sia iloko maniwa chiondoni okimwe kwa kwenda na ti kwa kulasimithwa aume ingi malasimithwa sia muka nicho akamabitha mbesa imwe kana makethia mena wia wako nenga wono imutumia binya weanu wona taumwe kana ile nata ko mundu muka wina responsibility ndeni wa family yaku ninethukisie mundu muka ita wa sebes ayelesia roles yake na ayelesia kana 3/4 ya musala wake ni withia aesi onaethia akethia na luxuries yake onaethia akethia ena mbeso kunenga andu nenge tio TMP tio waile tekwithia aipula na andu alotongwesi aweta asia mbesa siake ni wisi kana 3/4 shele kwithia yaka musi wake na mume wake nundu asiana siake kwa kisomo kana kwa maundu ala maile kwika mundu mukawe na responsibility nene ni kwitie inya waonze nundu ando ingi aume na eitu na anake onde mesilite moko ni mamundu muka aimwea responsibility ya kumundu muka ni nene tio finances yesioka even in the building of the family nundu personality ya family yaku yambe yasia nundu waku na nicho wewe anu mayasia kithio mukilangu nena ni my mother's tank nundu kumebu kwisausiawa kana kuka yange wanainya na niko kama niasia kana ni wo maniasia kana undu kaile kwitethe ko wina responsibility nene na nienda tawe mundu muka umethukume na ngonza likumuno nini si amwe yabinyeye na ini si amwe ni matwiwa na ume mamuthembongi ngai nuku kwiki yabinya nundu nini si akamenge ambingi nini si ni mad just yangi na makathesia makiana na mundu la webo no nesi ni wisdom nundu musi ni kanandu kanangike no mbaka uthesiengea uisoma mundu usu na ku mundu ume take responsibility beza si akunisia family
tisi ya kuthina ikwa ko ete kasunguni kauke mukau na mukona musiwenyu wake ka asante indi mundu endo ukubikia atonyo kubikia ata asante ninenie na sheka na mashito makwa ni Dr. Reference Daniel Chalo wakabeva ni pastor actually uyola munene ni wosi yola ndethasia na ni director wa kiwu thini wa Machakos Water and Sewerage pa Masaku county government ya Masaku ni anengie we ningo tungia mutwa mubea ndo onengo we na unenga pastor we na ni the ninza zamani ya ambassador ya account ni akilishite aiki onze onalama taiki yanga iwitu ni the anenye ni ungame onze kwa ethianu enda umbikia namba yako ya simu ni 0722 48 27 93 namba za kwino kabeba ni wezikie onoka kulia chokola kapasta kabeba wewe omako tabia ni mamwese na no makweto ko in case with yo yenda kumbona ikanisa twikite etina wa Ithaen House yana bwe Ithaen House ni no bakuwena Kariobangi ni chotumeta Kariobangi na ko ni available ilombena na no tumia na mbesu ni muvea na indi ekangutungia muvea nundu wa kutwa kusakwa kuka twithwe na unenani onthi ni wa Mutongo TV na niwe kwatu wako kana musiaisa ni watetheka kumana na unenani waku na no kwika kila cha ilite na indi no ngaiwa ile tutethia na itethia misi yaitu na indi musiaisa ekatu kunienzo mandi bundi ni wa kilungu cha amuka na ndio tungia muvea nundu wa kuenda na itu kumala twambiye mwendo wa saa mwindi ni wa bilingi wa mawo twasisia mawo la mema thanguni na yitu aminukilia na unenene witu yulu wa misi yitu na muno amabatama aka kuya misini nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga twithwa chikomana mwendo wa saa monza thini wa bilingi wa mawo ni kwendea muthenya wa kwaila kwa uyu tiwanesa